oolu. Pilaastika yookaan karaxiita peestaalaa yeroo tokko qofa tajaajila irra oolu oomishuun gabaaf dhiyeessuun gara biyya keessaa galchuun kuusuun gonkumaa dhorkaadha. Namni kamiyyuu feestaala fayyadamee yookiin fayyadamuuf qabatee yoo argame adabbii qarshii 2,000 hanga 5,000 ni adabama. Namni kamiyyuu feestaala yoo oomishe gara biyya keessaa yoo galche gabaaf yoo dhiyeesse yoo gurgure kaayyoo daldalaaf yoo kuusee argame qarshii 50,000 hanga 200,000 ni adabama. Akkasumas adabbii hidhaa waggaa 5 adabamuu danda'a. Namni kamiyyuu hojii sassaabbii balfa jajjabaa irratti bobba'uu barbaadu qaama dhimmi ilaallaturraa waraqaa gahumsa ogummaa qabaachuu qaba. Namni kamiyyuu iddoo jiraaturraa hanga fageenya raadiyeesii meetira 20 qulqulleessuuf eeguu dirqama qaba. Dhaabbanni tajaajila kennu kamiyyuu dhaabbata isaarraa hanga fageenya raadiyeesii meetira 50 qulqulleessuuf eeguu dirqama qaba. Dhaabbanni tajaajila kennu yookiin daldala kamiyyuu balfa kamuu akaakuun adda baasee kaayuu dirqama qaba. Kanaaf jiraataan magaalaa keenyaa hundinuu guyyaa beeksisni kun himamee fi iddoowwan adda addaatti maxxanfame irraa jalqabuun badiiwwan kanneen irraa akka of qusatan isin hubachiifna. Ergaan kun kan isiniif darbe mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee fi abbaa taayitaa eegumsa naannoo bulchiinsa magaalaa Shaashamannee waliin ta'uun kan isiniif darbaa jiru. አልሰማንም አላየንም ማለት አይቻልም። በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ በአዋጅ ቁጥር 1383/2018 መሰረት ማንኛውም ሰው የፕላስቲክ ከረጢት ከተጠቀመ ወይም ለመጠቀም ይዞ ከተገኘ ከ2,000 እስከ 5,000 ብር ሊያስቀጣ ይችላል። ካመረተ ወይም ወደ አገር ውስጥ ካስገባ ለገበያ ካቀረበ ወይም ከሸጠ ለንግድ ዓላማ ካከማቸ ወይም ይዞ ከተገኘ ከ50,000 ብር እስከ 200,000 ብር ሊያስቀጣ ይችላል። ማንኛውም የደረቅ ቆሻሻ አሰባሰብ ስራ ላይ መሰማራት የሚፈልግ ሰው በቅድሚያ ከሚመለከተው የከተማው አስተዳደር የብቃት ማረጋገጫ ማግኘት አለበት። ማንኛውም ሰው ከመኖሪያ ቤት ይዞታው ድንበር አንስቶ እስከ 20 ሜትር ባለው ርቀት ውስጥ ደረቅ ቆሻሻን የማጽዳት ኃላፊነት አለበት። ማንኛውም የአገልግሎት መስጫ ወይንም የንግድ ተቋማት ከይዞታው ድንበር አንስቶ ቢያንስ እስከ 50 ሜትር ባለው ርቀት ውስጥ ደረቅ ቆሻሻን የማጽዳት ኃላፊነት አለበት። ማንኛውም የአገልግሎት መስጫ ወይም የንግድ ተቋም ቆሻሻን በፍርጅ ተለይተው ምልክት የተደረገባቸው የጉድፍ ማጠራቀሚያ አመቺ በሆነ ቦታ ማስቀመጥ አለበት። ስለዚህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የከተማችን ነዋሪዎች በሙሉ ከተማችን ጽዱ አረንጓዴና ያማረች እንድትሆን ሁላችንም የበኩላችንን ድርሻ መወጣት አለብን። ይህ ማስታወቂያ ከተለጠፈበትና ከተነገረበት ዕለት ጀምሮ ከላይ የተቀመጡትን መመሪያዎች ጥሶ በተገኘ አካል ላይ እርምጃ ለመውሰድ የምንገደድ መሆኑን እንገልጻለን። የሻሸመኔ ከተማ መዘጋጃ ቤትና የሻሸመኔ ከተማ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በጋራ በመተባበር